inabengqongqo emkhonto iyayibanga ililo iyayibanga inyembezi umagwaza iqhuba isekhako nina kwaSothondoza ngiyanibingelela nina beqhawe enhla nasezansi ngethemba besilo basaphila cha thina emantungweni sisaphila intungwa lasenhla leli bakwethu kwaSokhumalo kwaSokhumalo TV ngikwaMbonambi namhlanje ngizochaza ke ngomlando wabantu bakwaMbonambi ombuyazi omabhodla nina beqhawe nina bembuke namandla nina bembuke eshobalisi likithi laba bantu bakwaMbonambi ke sibathola ke endulo kanamanje basatholakala khona ezweni labo elaziwa ke ngokuthi kwaMbonambi phakathi kwesizwe sakaMthethwa kanye ke nolwandle nina beqhawe leyo ndawo ke leyo yaqanjwa ke ngabo yilona zwe labo ke lelo nina besilo laba bantu labo babezinyanga babeyizinyanga ke zensimbi njengabantu bakwanzama babekwazi ke ukukhanda ke imkhonto amakhuba ke kanye nokunye nina beqhawe bona ke babuye ke bazi ke ukwenza ke ungaphezulu ke kwalokho ngoba babuye bazi ke nokuncibilikisa ke ithusi akwaziwa ke ukuthi babelithole phi ke ithusi babelithola kuphi kodwa ke kuhlawumbiselwa ke ukuthi babelithola ke kumaPhuthukezi ayeseqalile ke kubonakala ngalezo inkathi ikhona ke babelithola khona ke lelo thusi lelo ababekwazi ke ukulincibilikisa bakhande ngalo ke imkhonto immese ke amakhuba ke kanye nokunye nina beqhawe nina bembube ke laba bantu bakwaMbonambi laba ngesikhathi ke sokubusa ke kwelembe ke umuntu ke wayebabusa ke nguSigotha indodana ke kaNgiba uNgiba ke kaNomagama nina besilo ke nina beqhawe kuthiwa ke uqala kwabo kubonana ke nelembe ilembe yilona elacela ke usizo ke kubona lathi ke lifuna ke ukhandelwa ke imkhonto ngempela ke lakhandelwa ke imkhonto yakhandwa ke leyo mkhonto kodwa ke okwesibili ke ilembe ke lathumela ke izithunywa ke inkosini ke uSigotha lathi kaziyothi ke kuSigotha ke licela ke inkomo nina besilo ke inkosi ke uSigotha ke yabe ke isithumela ke kuyilembe ke inkomazi ke eyizacile lathukuthela ke lathelwa amanzi ke ilembe labe ke seliphaka ke impi kodwa ke ingakaphakwa ke leyo mpi ke omakhelwane kwabantu bakwaMbonambi ke uNqoboka wakwaSokhulu wabe ke umngani ke omkhulu ke welembe wabexwayisa ke ngentukuthelo ke yelembe wabe ke esethatha ke nendodana ke kaSigotha ke umkhosana kaSigotha wayoyithukusa ke kwakhe wayoyifihla kwakhe kuze ke uma ngabe ke impi ke yelembe ke iqotha ke imbokodo nesisekelo ke inkosana ke yenkosi ke uSigotha ke ikwazi ke ukuqhuba ke ubukhosi ikwazi futhi ke ukwazi nakuyona ukuphuma futhi ke uzalo labantu bakwaMbonambi lobukhosi bakwaMbonambi nina beqhawe ngempela ke yayiphaka ke impi ke yahlasela abantu bakwaMbonambi ke kuleyo mpi ke kwakhothama ke nayo ke inkosi ke uSigotha baningi ke abakhothama ke bahlakazeka abantu bakwaMbonambi babaleka sithola ke nokuthi ke omunye wabo ke umabhodla ukuthiwa ke wayebuye ke abe ke inyanga ke yesilo ke uShaka kuthiwa wabaleka ke wabheka ke ngasolwandle ke impi yesilo ke uShaka ke ayekade ke ithumile ke yathi mayimlandela ke wathi ke uma ke efika ke olwandle ke ulwandle ke lwavuleka ke yena ke nabantu bakhe ayekade ke baleka nabo wangena ke ngaphakathi ke kolwandle ke washawa khukhula ulwandle ke selivulekile ngicabanga ke ukuthi ke lokho kwakwenziwa ke iy'ntelezi zakhe ke umabhodla ke kwakwenziwa ke iy'ntelezi zakhe ke zadida ke impi ke yelembe ke yabuyela ke emuva ke impi yelembe yayobika ke enkosini ke uShaka ukuthi ke umabhodla ke ungene ke olwandle ke washaya ke wakhuphula ke wahamba ke nabantu bakhe asikwazanga ukumthola nkosi nina beqhawe laba bantu bakwaMbonambi laba kubona ke kubuye ke kuphume ke abantu bakwaDube ke onzwakele bazihlobo zegazi ke nabantu bakwaDube nina beqhawe nina bembube ake ngimeke lapho nina benkosi ngicela besilo ke baqhubeke bangene ke
kulengqolobane lena kuloshuni lona-ke Umlando-ke kwaSokhumalo TV ku-YouTube. Nina besilo, nina benkosi. Ake sibelamanise-ke bakwaMabhodla-ke umuntu-ke siqala-ke ukuzwa ngayo kuthiwa wayephila-ke kudala. Kudala impela-ke kuthiwa-ke nguNgawonde. Siqala-ke ukuzwa-ke ngaye-ke wena wazala-ke uSifiba. uSifiba-ke wazala-ke uNgonyama. uNgonyama-ke wazala-ke uGwala. Ongeyena-ke uGwala wasemaphephetheni-ke kodwa. uGwala-ke wazala-ke uMananga. Nina besilo uMananga-ke wazala-ke uNomagama. wazala-ke uNgiba. wazala-ke uSigotha. uSigotha-ke wazala-ke uMkhosana. Wabe-ke eyinkosi-ke uMkhosana wabe-ke eyinkosi-ke uyena lona-ke ebekade-ke ngikhuluma ngaye-ke ngithi uyena-ke wathukiswa-ke uNqoboka-ke wakwaSokhulu-ke. uMkhosana-ke wazala-ke uSlomo. uSlomo-ke wazala-ke uManqamu-ke wazala-ke uMtholeli. inkosi-ke uMtholeli. Nina besilo-ke ake ngimeke lapho nina bembube. ake ngimeke lapho-ke usewashayekele kanyana-ke uNondlini. Nina beqhawe. Ngicela besilo bangene-ke kuloshuni kwaSokhumalo TV ku-YouTube. Nina beqhawe, nina bembube. Inkwazi kaNdaba sithi ile yonyuku lemaphiwa amhluphe kwaZulu. Ningayithinti leyo nyuku, iyekeni leyo nyuku, ngeyezulu. Inkwazi kaBhusha sithi kozama loluduma. Nina besilo, nina bendudumo yakithi Mgungundlovu. uvevane lukaPhunga noMagebu. uvevane lumabala ayibhadu. ngibe ngiyalithinta luyahwaqabala lunjengophunga wasebulawini. lunjengovuma kubangoma.